clear tu te chi bai le vek ule INP Mizo channel atangin kan lo ma cheu voin April ni Christian te kut poimo Good Friday ania inom na mun thewa hun tha in chan kan beisei kan video masa kan soitak ang khan Myanmar ram chuan Sawrkhar pahni anei do na ang takhop mai CRPH chuan Myanmar ram thar lo piang turata na constitution ruangam tur tlang pui phek saria cha anan pom fel ta phota ramta na dan thar aom don chuan ram thar din ne na thu ain ang deuh rengani CRPH in Ministry of Social Welfare Relief and Resettlement ho tuata na aruat lailok Dr. Winmiat A point April ni khat zan khan thu cha soin sang ni le pariat dan pui thi ani to thu te Federal Sarkar thar ta na charter thar an pom to thu te asoya tuna tanga reilo te ya Myanmar ram thar Federal Democracy ram alo om to tur thu asoi boka Sarkar thar piang ta ti ang reng social media lama kan mule thina CRPH lamin anti chin bak thanem ngai thila lo bel ve chiam hi a thalem lo ti kha ria ila a thange kalemio khopui chin state ne na anram ribul kali university kianga nizandar ko chhovel khan sipai council lam silai mu tuarin salai van biak thang akol minga ngian lien tret anti kumsom paret mi aboral salai van biak thang hi tedim township khai kam khomi ania amuna omte soidan chuan zandar ko chhovel khan ama chowa om chu silai nan kap mai ni om takani aruang university campus lu na bula anlo da chu tukendar somvel khan achung tenan la ti an soi alulam hi thi nai na bo na sa maya alua ka ni nge yen lang silai mu hian a biang ding lam a fu ni nan soi ani hi Burmese subject major subject la in company na abei me kani au I om hle mai aruang hi voin tlaidar thum khan an voi le mani hetiang deuh hian sakain khopuya po ni zandar somvel tho khan ko chian e kumsom thum paruk mi an kap hlumbok ko chian e hi mipui ta na zan duty ania revolution a hlo tling nge yang tia a aulai an lo kap ne soyani amarwal hian mi pakhatin hliam atuar bok ani hi nupui pakhat nei fa pahni nei ani po voina an voilem ve bok ani mandalay khopuya po voin khan mong tete anti kumsom pariat mi nimina sipai lamin an ka hlumta ka vuina hun ser an mang ve bok Mizo zirlai pol champhai president puwal puya tia ko pulal ram hluna chuan motor accident awangin min boral san ti kan ria a poi kan ti hle ni ani hi tunlai Myanmar Buaina awanga ral tlan te ta na chhun zan ti po soilova mala tu te zinga mi ania tun po hi ral tlan te puala mobile concert nei chhun zom dan tur boi puya veivak ngat ania hetianga mi thanem ngai nam mangai tu kan chan hi poi kan ti hle ani heng ramle nam mangai awanga annon chan ta te zong hi INP Mizo channel chuan kan sun tak zetani Myanmar tual chung boina chu mun pui lam heng rengon le mandalay ti vela te hi chuan tlemina zia om dewa ang hei hi achan berpo CNN chief correspondent Miss Clarissa Wat ti a local wang ni om takani sipai council how tu ten an noya sipai le police te chu he CNN palai om chung hi chuan demonstration siam tu te chunga kutlak na lo turin arukin thu an cha ma se hei hi engtin tinemo social media lama nimin khana put chuak ta thowani heti la hian kalimio nena in nai tak na chong lama ero Boina aso sang chhozel nizan lam khan civil mi pathum an thi ti ani a voina po na satakin an la in kap zela civil mi pathum an thile to social media lama sipai lam thile hliam omzat tar lan hi thil thaber ni in an thelova tuntum in ka na po hian sipai council lampo thile hliam an omnual ni in an soi tin chong khwa a Church of Christ ko rana an missionary Sir Malsom anti chu nizan khan sipai council in an man Malsom hi anu pui nei na thlan ni emovel so alania anu tan po hian a hril hai thlak le don ani hi tong trai pui an ngai hle ni
voin April ni ni tlai lam khan ha kha khopuya po thalai mi panga sipai council lamin an man bok thuzo fia turan nei thu an soya naktuk zinga an chuale mai tur thu an soyani kalemio khopuya hian sipai thu nei na dauda la kong an zo awanga boral mi pasari lai anom to na chungin voin April ni ni lama po tha tha lovin demonstration an la siam zel thova an fakom leni tamu lampo Boruak so sang le tamu khopui veng som pathum na lama sipai council le civil mi te anin nora sipai council lamin civil mi te in phen na ti chia in civil mi te lama tang police pakhat CDM pakai ta chu aboralani arwang hi sipai council lamin an lak sak ne soini bok sipai lampo hi thian om ve tho ne soini voin April ni chonudar ni vel khan sakain region Myanmar pin township chunga tapi khwa chu sipai council lammi zani velin an huala sipai thuna ina ponglak dauda la thanem ngai tak an buddhist mang pakhat man an tumwanga nia khomi puiten an lo do vea anin kap na sale deu viu nia soyeni civil mi te zinga hliam tur mi paruk an oma an zinga pakhat phei chu adin huna der thong deu viu nia soyeni sipai council lam hi kholu ton tira an oma ti chuan khochung mi te nen anin tong ta ani oma khochung mi te hian tual cher silai bak man ro tha an nei bik silova an ngai tu om hle nia soyani a khochung mi te chu mun him lam panin an tlan dar zo ni in Myanmar naw chona soya tapi khwa hi an khothen om ten an pui bom vea anin kap na sa hle nia soi ani bok mizima news lamin an soi dan chuan sipai ron kalbel te hi jinma pin an thlen ma hian an kiang naya khwa ten an lo kap ve bok nia soin chumi in ka na chuan mi pakhat a boral atia hliam na tak tur pakhat a om bok ati sipai te hian khwa an lu chila mi pali an man ni in mizima hi chuan soi bok paku khopuya chuan a thlona mi te en kol thin tu daktur nei miu chu sipai council lamin voin April ni tlaidar thumvel khan an man ni in amuna om te chuan an soi ti Irawadi news chuan soya paku khopui administrative officer an khungkrang photani voin hian suibu khopuya bike mangin demonstration an siam le a an thom wanga thale khop mai hetiang hian pin mana khopuya po bike mangin kongan zole na save hle boka tin GU khopuya chuan ke ngatin kongan zole a mi zarual zet an chuak le thei GU khopui mi te po hi fakom tak chun ni the way khopui mi te pon na sa takin demonstration an siam le a an poster ken te han en hian even chunga beiseina an la ngat lian hle emoni we need R2P ti te an la keng furmaya an ha thon mai om mange ti palo ol hle ta an demonstration siam kha nilovin an R2P beisei hi chu beiseina thamra le mai tura ang ta view siani hi Buaina siam mi lova demonstration siam tu te chunga silayan chelek fo andu lo zealan tiren voin April ni hian molamien khopuya thalai generation Z te chuan tuken khan demonstration an siam vele bok anni po hian Myanmar mipui te veng him turin R2P an tul tak Z ti antar lang ve bokani men chian khopuya po voin khan demonstration an siama an thatnem khop mai sang ni le pariat dan pui an hal bok Myanmaram chung mun ranga khopui le thingtlang lama po demonstration siamin kongan zo na sa hleya khothen khata chuan CRPH malak na federal democracy ram lo om tur ram thar mo na lam hoya kong zo po anom nual tabok mongjo khopui hi voin thlengin chotlai lok om lova ri hut thayan nia an fak ome soilovin kan om thailovani hi voin mongjo demonstration po khopui dang ai chuan an tam filot le hle a khopui notin an beile ni voin April ni khan KNU lamin an thunun thei huam chunga thingtlang khopa thuma tanga thalai te democracy base tu karen thalai rol te chuan CRPH welcome na program an siam vele boka sipai thunai na pai thla kani ngei theinan demonstration an nei zui bok heng demonstration siam tu te hi KNU sipai ten an veng ani hetiang thau hian muku khopui mi te pon CRPH an pom thu le
sipai council an do dal thu an lan tir ve bok tin meitrila khopuya te mia tong khopuya te bike mang te in ke te in demonstration an siam le vut ne rengun khopui not the gon lama chuan tukin khan don demonstration ti in var rual vel khan thalai rual ten kongan zo a voin Myanmaram chunga khopui lian ber rengun le khopui lian mun sang hian demonstration awanga boral ta te hriat rengna lam rongkai devin mun tina flower strike antia pangpar an chelek tam hle ni taki tra lama chuan chhun lai vel khan na satekin kongan zo vele bok not uklapa kantaya point lama ero tlemin Boruak atang le dewa yankong bus service motor chuang te sipai lam hen an vowa silai te po puak le nual nia soyani a thile hliam mero an omlem lovaniang an thing thit tira an check na sa hle ni in an soi mandalei khopuya an pui thiam te hi an fak om kan ti lo theilo nimena khan an ni po hian sang ni le paret dan puyan lo hal ve boka ram thatna tur ngai tu in tran an la hle rengani voina po body so hian na sa takin kongan zo vele bok UN Security Council la April thatana chairman thok tu tur hi Vietnam ania nimen April ni khat khan Vietnam Sawrkhar chuan press conference an nei phota Myanmaram ne na in nam noi zo na an zot na sa hle ani Vietnam ambassador to UN dang din gui chuan Myanmaram chungchang an zo na chu changin tun din muna Myanmaram in amamo ber chu rong taka chet na ti re phot hiani ati ani chairman awang hian UN council hian thila ti thei hlutang ti hi a beisei om to lo hle ni hi an ma ni sik an sik chua angai don ta Myanmar sipai council chu khothlang sarkar te chuan anan rem tan ta tak taka nimin lam khan German company pakhat GCK different chuan poisa siamna lama an mamo a supply don lo thu a soi phota voin lama chuan puan than manga sum don na lama hriat hlo tak next company ti ming puwa Myanmar ma puan than to lu thin tu Britain ram company pakhat ming alo lang vele thom no thui lama te fashion puan than tiang chi lama te hian Myanmar hi company rang ten an mang tangkai khop maya industry lian tak hi ni very ngot maya helama na thok lan tam mahse next company chuan mundang anin suan to tur thu an soyani company dang heng H&M company khovela puan than le thil thui lama number 2 ni mek te Italy lam chuak Benetton group te Britain lam chuak Primark company te hi khovel huwa po fashion le design lama lar ania Myanmar rama buan khwar het ve to hle heng kanan soitak te po hian nimin lam khan an na an chol thu an lo puang to hlom boka tin Italy company pakhat OVA sero chuan dora la hon zeu tur thu asoya ramdanga tanga order bel ero atum to lo ti asoi bok state councillor Aung San Suu Kyi in thuron petuata na ahman sin tarnal Australia rama Sydney khopui Macquarie University an professor hi thani zel bang an zutir veta a Australia sarkar chuan arang lama chuatir vat turin ngen na ahan siam le a mahse tun thleng hi chuan sipai council lam hian bengan khon vak lowang milar deuh tang hi chu mipui nol pui tang te ai hi chuan an din hmuna nuam deuh tura ngaila angai tu om lutuk lo tura ingai phot teng u CNN hian Myanmaram chung hen enge maron ti atum le o anni tel lo po hian BBC VOA le DVB ti vel RFA ti vel le tual chung mi te na thanem ngai taka media mi te an lo pui na nen hian an drum hian cover talk view ni ina langa CNN hi media lian an lo ni velak lo to sia a report chin chi hi sarkar dangin dik nian ngai chin ani phei chuan media lian te an lut tia an lom ang he hu in thilakal lovang ti a hlo om review zokani a chan chu voina po CNN in interview nei media correspondent pakhat le civil bi pahni chu tlaidar ni le minute somnga khan sipai council lamin township police station an throi ta phot maya etia a interview an man sak hi CNN palai hian a heto kherinarin omlo tin CNN chief correspondent Miss Clarissa Watt hian anung lama sipai council mi te an omru reng ti lam la hi
a ngai tuarin om kher lo boka hetianga ni a ami biak ten thu dik tak an lo hril ngam lo zel ani chuan arin aiin ram buai hi a mudam viu mai thei dona chu ni a ground floor tak thleng thei lovin report a pe mai long mo kan ti taka chu voina a interview te an man ti hi ama nge na hriat le si lo chuan thilakal tluangin arin om ta lo hle zawk ani INP Mizo channel clear tu te in za in lo beng var pha le ngei kan be sei tu sakna ne na kan channel men clear sak thina wangin kan lo me